Unos novog artikla se vrši na stranici Artikli u meniju sa leve strane. Ako želite da ručno dodate novi artikal, možete to obaviti klikom na zeleno dugme Dodaj novi artikal ili klikom na taster F2. Odabirom jedne od ovih opcija otvara se stranica gde možete uneti osnovne podatke o artiklu. Obavezno polje za unos je naziv artikla. Ostala polja za unos su opciona. Po završetku unosa artikla kliknite na polje Sačuvaj. Ovim korakom ste formirali artikal. Ukoliko artikal nema definisanu grupu, artikal će se prikazivati na početnoj strani vaše prodavnice u tipu Najnoviji proizvodi. Za detaljnije izmene artikla kliknite na Detaljne izmene. Na kartici Artikal postoji mogućnost za unos dodatnih polja vezanih za artikal. Na primjer, možete uneti proizvođača, težinu artikla u gramima, šifru dobavljača, različite vrste cena i brojne druge vrednosti. Vrednosti određenih polja se prethodno dodaju u meniju Šifarnici. Klikom na karticu Slike otvara se mogućnost za ubacivanje slika za taj artikal. Klikom na dugme Choose File otvara se folder na vašem računaru. Odaberete sliku koju želite i kliknete na dugme Sačuvaj sliku. Za dodeljivanje druge slike ponovite postupak. Klikom na karticu Opis unosite opis koji je vezan za taj artikal. Kada završite sa unosom opisa, kliknite na dugme Sačuvaj. Klikom na karticu Karakteristike unosite tekstualne i generisane karakteristike koje su vezane za taj artikal. U kartici Artikal u sekciji Vrsta karakteristika podešavate koja vrsta karakteristika će se prikazivati na šopu. Tekstualne karakteristike unosite u meniju Karakteristike i kartici HTML karakteristike. Nakon što ste uneli sve željene karakteristike, kliknite na dugme Sačuvaj. Takođe, postoji mogućnost unosa i šablona koji je prethodno formiran u delu Šifarnici u kartici Grupa. Generisane karakteristike mogu služiti kao filteri artikala i kreiraju se na nivou grupe. Generisane karakteristike kreirate tako što u meniju Šifarnici izaberete grupu i u sekciji Karakteristike kliknite na dugme Dodaj. U polje Naziv ćete uneti naziv karakteristike, a vrednosti dodajete klikom na strelicu. Za jednu karakteristiku možete dodati više vrednosti. Karakteristike i vrednosti možete obrisati klikom na dugme X ili ih podesiti kao aktivne i neaktivne. Generisane karakteristike dodeljujete artiklu povratkom u karticu Karakteristike, zatim u karticu Generisane karakteristike. Iz padajućeg menija Naziv karakteristike birate karakteristiku koju dodeljujete klikom na dugme Dodaj. U sekciji Karakteristike unosimo redni broj karakteristike i biramo vrednost iz padajućeg menija. Novu vrednost možemo da unesemo u polju Nova vrednost i klikom na dugme Dodeli. Klikom na Dodaj nove nazive, sistem nas vodi u šifarnike gde možemo da kreiramo nove karakteristike. Klikom na dugme Dodaj sve, dodeljujemo sve kreirane generisane karakteristike.
Na kartici Osobine dodeljuju se osobine za artikal, kao što su boja, veličina i druge osobine. Unesite količinu i kliknite na polje Sačuvaj. Iz padajućeg menija Osobine birate osobine koju dodeljujete klikom na dugme Sačuvaj. Vrednosti određenih polja se prethodno dodaju u meniju Šifarnici. Vrednosti dodajete iz padajućeg menija. Izaberite Da u padajućem meniju Osobine. Vezani artikli imaju funkciju povezane prodaje više artikala. Vezani artikli obično imaju nižu cenu, ali samo uz kupovinu glavnog artikla. Vezani artikal dodeljujete glavnom artiklu unosom u polje ID artikla ili ime artikla, ime proizvođača ili krajnju grupu. Unosom jednom od ovih opcija iz padajućeg menija odaberite artikal koji želite. Ukoliko želite da promenite cenu vezanog artikla, možete to obaviti u polju Flag cena, a ukoliko želite da se on prikazuje i u korpi, štiklirajte prazno polje koje se nalazi između polja Sačuvaj i X, koje služi da se ukloni vezani artikal. Vezani artikli se prikazuju ispod opisa i karakteristika na stranici artikla. Srodni artikli predstavljaju artikle koji su slični po karakteristikama sa glavnim artiklom. Dodela funkcioniše na sličnom principu kao i kod vezanih artikala. Srodni artikli se prikazuju ispod detalja o glavnom artiklu. Klikom na karticu Akcija popunjavaju se parametri za artikal koji je na akciji. Unesite da je akcija aktivna. Datum trajanja akcije. Akcijski popust. Kada popunite parametre, kliknite na dugme Sačuvaj. Ukoliko ste u polje Datum trajanja uneli krajnji datum, podesili ste do kada će artikal biti na akciji. Kartica Fajlovi omogućava unos određene dokumentacije u sklopu artikla, poput uputstva, tabele veličine i drugo. Ovde postoji mogućnost unosa dokumenta ili linka na kome se dokument nalazi. Odaberete da li ćete dokument uneti putem linka ili ćete uploadovati fajl. Ukoliko imate link, otvara vam se polje za unos linka. Kada završite unos sadržaja, kliknite Sačuvaj. Fajl će se prikazivati na nivou artikla u kartici Sadržaj. U kartici SEO i tagovi unose se naziv, opis, ključne reči i tagovi koji su vezani za SEO podešavanja. Klikom na Vidi artikal, sistem će vas odvesti na web stranicu artikla koji trenutno ažurirate. Ukoliko želite da se vratite na podešavanja koja su vezana za artikal, klikom na Izmeni artikal, ponovo se vraćate u admin panel artikla.